Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you very much. So I promised you guys the update when it comes to udaba lukaMpumelelo Mseleku. We heard ukuthi there were problems there. Mpumelelo Mseleku izolo kuye kwaqhamuka esigebengu thizeni, angazi zothi isigebengu bafethu, umuntu thizeni ofike laphana ke kaMseleku wangena watheleka nje wathi ipile njengomseleku wafuna umseleku ukuthi ubuphethe isibhamu nomense. Bengisho ukuthi ngizona update abafethu if there is anything else, but unfortunately I haven't heard anything, but ngibone nje abantu belokhu belukhuluma ngalolu daba. For some of us we were saying we do not know ukuthi iqiniso noma mhlambe ngamanga or kwenzekeni bafethu ukuthi uMpumelelo nango usewadubula wabulala umuntu laphana umuntu ofike nje efuna uyisa uMpumelelo wathi not today Satan. Okay, not today. We know ukuthi uMpumelelo une security company bafethu, obviously abantu bathi kusho phela ubenaso unaso vele isibhamu, hayi ukuthi ubenaso, usho ukuthi unaso. So uthe mayibona umuntu engene ephethe isibhamu ethi uphuma umseleko usho bephethe nomense. uMpumelelo wathi hayibo, hayi mangabe kunjalo ke tsotsi nami ngizolanda esami. Wayolanda esakho uMpumelelo kuthiwa lo muntu utheleke lapha kaMayeni mabesho allegedly ke watheleka kaMayeni wafika efuna uMzamseleku kwasho ukuthi bekuyilanga lika mama uMacele. So ubaba uMzamseleku ubelele kale kaMama uMacele engekho la eMzumbe obesekuthayini sesi park, you know what I mean. So ke mayitheleka lo yababa ezofuna uMseleku watholana phezulu ke noMpumelelo oyindodana kaBaba uMzamseleku kwasho ukuthi kuphela hey bafethu yazi makutheleka utsotsi la ekhaya thina abafazi mhlambe sizoscreama sibaleke yabazi umuntu ongumama, kodwa ke indoda uthola nje amadoda ekhona la kunabolwande kunabompumelelo laphana usho ukuthi bembona nje nawe ngumjidi uyangena uzodelela la ecarpet isibhamu wathi uMpumelelo ngiyolanda sami walanda sakhe bafethu kuthiwa ke wathi angazi ukuthi ubethu uyabaleka loyo bhuti besebaleka mhlambe besebona ukuthi uMpumelelo nayo hlomile bafethu uthe mayibaleka nje uMpumelelo wamusho ke ngenhlamvu bathi 4 times mabesho. Everything is alleged ngoba ke angikaboni la kune update khona, just ukuthi I saw people talking about this story. Okay, so bengishilo ukuthi ngizovuka ngiza ne-update but angikaboni into ethi update, right? So I think ukhona bengimbone epostile lana I'll try to go there. Ukhona bengimbone eposte something about lolo daba echacisisa nje ukuthi ayicha kuthiwa khona kuliqiniso le ndaba yenzekile. Awuthi ngifunde la, okay? I think this is someone called Mandla Chris, whatever it is. Since mhlawumbe abantu bebefuna ukuconfirm ukuthi iqiniso le ndaba yenzekile noma yenzeka kuthiwa yenzekile, babonisa nendawo esigameko laphana kusemzumbe abantu bebemile nje kunamaphoyisa kunomzimba nje laphana okhona phansi uyabona abantu bethi guys yenzekile le ndaba emzumbe. So okay, ukhona lapha nothe kule ndaba yasemzumbe ubeposta ngithi hayi sengizamile ukuthola ke ngendlela yami kuthiwa iqiniso bafethu kwenzeke ngeFriday isigebengu singene kubo kamfana emzini odumile kakhulu, kanti umfana uzosilahla phansi ngenhlamvu sashona, kanti kuthiwa naso besiphethe isibhamu. Ngeke ngibabize ngamagama abantu, seningababiza nina kusho ukuthi ubengafuni ukuthi asho ukuthi ubani ke. So ngumuntu obezama ukuconfirma laphana ukuthi le ndaba le kuthiwa ke iyenzekile laphana emzumbe ekaMpumelelo. Kukhona kade bekhuluma ngokuthi uMpumelelo uboshiwe, angazi ngibone laphana on the particular screenshot from Umgosi Entertainment. Shout out to Lady Londi bafethu for bringing us this all information. Naye ke ubezama ukubuzisisa kuloyo muntu obemthumela udaba ebuza ukuthi ngabe uMpumelelo uboshiwe yini, did the police take him for a questioning? Wasethi angazi, kodwa ngibone nje abantu bekhuluma ukuthi uMpumelelo uthethwe ngamaphoyisa ntontoni. So angilwazi lolo daba ukuthi iqinisa ngaka, mhlambe they took him for questioning, mhlambe hayi ukuthi mhlambe beboshwe, whatever is happening. Ngisalindile nami ukuthi ngizwe i-update. Kubonakala abantu bemile laphana kukhona kwesinye isithombe bengibona nje umzimba okhona laphana, kubonakala kunamaphoyisa endaweni thizeni bafethu kuthiwa ke nguloyo bhuti loyo obengene kaMseleku wamusho ke ngenhlamvu uMpumelelo wamlahla phansi. But ebese ngithi mina angimsoli bafethu, phela yazi ukuthi isigebengu masiphethe isibhamu bafethu sifika nje la ekhaya sihlomile, uma ungasasishongi wena ngesakho isibhamu ushimizi yena uzoshaya wena, uyabona. So uMpumelelo ube ngazange amdubula yena bafethu, hayi ukuthi mhlawumbe bezomdubula yena. So uboy wathi not today Satan, yaqeda ngawe ngoba wena uza la ekhaya musu ubehloseni bafethu efuna ubaba uMzamseleku engene ephethe isibhamu.
Osekubuhlungu ukuthi useshonile loyo muntu, may he so rest in peace. Kwazi kwakho ngoba ukushona komuntu akuyona into enhle bafethu, ngeke sikujabulele lokho futhi ngeke sithi Mpumelelo, you did well, you know what I mean. Engikushoyo nje ukuthi umuntu mengena kakini ehlomile phethe isibhamu, nawe usazi ukuthi ayibona nami phela nginaso, makunjalo akuliwe kuvele kunyiwe once, you know what I mean. Umpumelelo wathatha isakhe wavele kwaba yileyo nto, kanti uzoshona ubhutiza Nkosi yami. Kuthiwa ungene efuna ubumzamsele abasho yonke, kuthiwa lo bhuti ngwale from Kasamke Khwela ongu-wife number 5 kababumzamsele. Kusingazi ukuthi manje umengawale from Kasamke Khwela, people are asking themselves, ngabe mhlambe isihlobo sakaSamke Khwela ukuthi mhlambe akayithandi yonke lento kaMseleko, mhlambe i-ex-boyfriend kaSamke Khwela. Angikwazi bafethu, ngisalinde nje nami i-information egcwele lana nje ngisakhuluma ukuthi bengithe ngizoza with another video ngoba bengithi mhlambe by now kuze bese kukhona siza ukuthi hayi ngempela uMpumelelo bamthetha amaphoyisa, hayi ngempela ya kuthiwe wakaSamke Khwela loyo muntu, kuthiwe umakhelwane, abanye bashilo bathe umakhelwane wale kaMakhwela. Manje le ndaba yokuthi maybe, kodwa kuno maybe lapha bathi maybe it's her ex-boyfriend. Wathi ibona yonke le ndaba kaMseleko wathi ngizoyamfuna lo Mseleko ndini, ngizoqeda ngaye kanti akazi ukumfica. Wafica indodana kababa uMseleko wathi not my father Satan. So angazi bafethu, kuningi nje khona lapha. I'm still waiting to hear ukuthi kanti ithini indaba kaMpumelelo Mseleko bafethu. AbakaMseleko ngathi abakaphefumuli, abakasho lutho ngayo, kodwa abantu balokho kuthiwa kuclarify baphi abantu basendaweni lapha eMzumbe bethi iyenzekile into ukuthi wenzeke Friday, kodwa izwakala izolo ngesonto ntambama ukuthi kuthiwa uMpumelelo la usedubula umuntu. Manje thina sesi-worried ama-fans kaMpumelelo. I'm like, my boy, not you going to jail. I'm sure bazothi self defense bafethu, angazi ngoba phela ngeke kungena umuntu ngakini ephethe isibhamu ungenzi lutho indoda. Now you will try something. Yikhona ukuzanywa nguMpumelelo wami usho ngenhlamvu, mhlambe bengahlosela ukumbulala, beyohlose nje ukumlimaza kuphela, kanti uzosho. We never know bafethu, kanti waseyashona umuntu wenkosi. Manje yazi ukuthi umuntu meshonile licala bafethu, sekulicala kodwa bekuyisigebengu. Manje sokuzobe licala ke leli Mpumelelo wabathu. Angazi bafethu, bengithi nje asikhulume ngalo lolo daba, ngizoni-update anything that I hear. I'm going to update you. Thank you so much kodwa ukuthi uyibuke ivideo. All the best to uMpumelelo Mseleko. Siyaduduza futhi nasemndenini walo shonile ngoba nobody deserves to die bafethu. Asisho ukuthi kuhle njengoba ebulewe umuntu, kodwa ubeyoganga umungene emzini wabantu phethe isibhamu, kusho ukuthi uyoganga. Manje mawufika lapha nobulawa nokuthi nje ngathi behambe eyiwani ngoba zange kwathiwa bebebabili bebebathathu, ubeyedwa nje bafethu. Usukuhloseni ulanda umuzi ongaka unasemzumbo kaMseleko, uwedwa nje vo uthi uyoqeda ngoMseleko. Uyazi nje ukuthi uMseleko akana ama-bodyguard, akana ama-security, into kuningi phela ongasukufica. Wase eyedwa yena bafethu, angeke nayo yewa risk Nkosi yamuntu wenkosi ngempilo yakhe, nanku seyashabalala laphana. uMpumelelo wathi not today Satan, not you coming for my father. And manje ngiyazi ukuthi i-relationship noMakhwela ayihongata, sizolinda sizwe kuzokwenzekani laphana ngoba at this particular point mangabe iqinisa ukuthi lo muntu is from Samke Khwela side, kuyonuka kungabolanga ngiyakutshela. Wesilaba kade bethu abamfuna unumber 5 uma noma ngwabe nje bese kuvela lento nje avelele kaKhwela. Ngathi ngiyambona uMsamselo kusebemhlasela bethu, uyayibona lento yakho yakaMakhwela wakho, uyayibona ngathi kuningi esisazokuza laphana bafethu mangabe this whole matter is true. Is a whole ngata asilindeni sizozwa ukuthi kuthiwa kwenze njani. Thank you so much for watching this particular video. Don't forget to like, subscribe, share. Till we meet again on my next one. Bye.